Sheikh Djibril Ouattara ni umwe mu bataka bakomeye cyane muri Rwanda Premier League. Akaba umwe mu bataka baje bahenze mu mateka ya Rwanda Premier League. Uyu munyaburkina Faso watakira ikipe y'ingabo z'igihugu APR FC. Amakuru ahari nuko akomeje kuvugwa ari mabi kuri uyu mwataka. Uyu munyaburkina Faso Sheikh Djibril Ouattara aravuga inkuru mbi kuri we ko adashobora gukina imikino ibanza ya Rwanda Premier League. Amakuru ahari nuko uyu mwataka bishoboka ko adashobora kuba yakina imikino ibanza ya Rwanda Premier League mu gihe Rwanda Premier League isigaje iminsi mikeya cyane n'amasaha makeya igatangira. Inkuru rero mbi zikomeje kuvuga kuri uyu munyaburkina Faso nyuma y'ikibazo uyu munyaburkina Faso yagiriye mu mukino ikipe y'ingabo z'igihugu yakinyemo n'ikipe ya Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'uko ikipe ya APR FC itsinze ikipe ya Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi ibitego 2-0, Sheikh Djibril Ouattara ni umwe mu bitwaye neza muri uyu mukino aza no gutsindamwo igitego. Nyuma y'uyu mukino rero Sheikh Djibril Ouattara ntabwo yongeye kugaragara mu yindi mikino ikipe y'ingabo z'igihugu yakinnye APR FC. Abafana ba APR bakomeje kugira ubwoba ndetse no gutangira gutekereza ko uyu mukinnyi yaba yaragize ikibazo cy'imvune, akaba ari cyo gituma adakomeza kugaragara mu mikino itandukanye ikipe ya APR ikomeza kuvuga. Gusa amakuru mabi ni uko uyu mwataka yamaze kugera i Kigali mu Rwanda. Amakuru ahari ni uko uyu mwataka yamaze gutandukana n'abandi muri Sekafa Kagame Cup irushanwa barimo mu gihugu cya Tanzania. Inkuru ziravuga ko rero yamaze kubagera i Kigali kwitabwaho n'abaganga kubera ikibazo cy'uburwayi uyu munyaburkina Faso afite. Ikipe y'ingabo z'igihugu ikomeje kuvuga ko Sheikh Djibril Ouattara yaba afite ikibazo cy'uburwayi bwa malaria. Gusa hari abajya kure bakavuga ko Sheikh Djibril Ouattara yaba afite ikibazo cy'imvune, akaba ari cyo cyatumye adakina imikino yose ikipe y'ingabo z'igihugu imaze iminsi ikina mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Sheikh Djibril Ouattara byaba ari umwaku, byaba ari bibi ku ikipe y'ingabo z'igihugu aramutse adakinnye imikino ibanza ya shampiyona ndetse aramutse atagize imikino agaragaramo, cyane ko ikipe y'ingabo z'igihugu igifite n'umusozi wo kurira wo kuzatsinda ikipe ya Pyramide ikagera mu matsinda. Sheikh Djibril Ouattara yageze muri Rwanda Premier League mu mpera za shampiyona z'umwaka 2024 2025. Iki gihe Sheikh Djibril Ouattara yari avuye mu gihugu cya Maroc. Akigera muri Rwanda Premier League umwe mu bitwaye neza, umwe mu batsinze ibitego byinshi ndetse anafasha ikipe y'ingabo z'igihugu kwegukana igikombe cya shampiyona. Yagiye afasha ikipe y'ingabo z'igihugu gutwara ibikombe byinshi bigiye bitandukanye ndetse no kwitwara neza mu gikombe cy'amahoro. Sheikh Djibril Ouattara ni umwe mu bataka bagezweho kandi bakomeje gufasha ikipe y'ingabo z'igihugu. Byaba ari igihombo rero kuba ikipe y'ingabo z'igihugu yaba igiye gutakaza uyu mukinnyi mu ntangiriro za shampiyona. Byagiye bigaragara ko mu ntangiriro za shampiyona zigoriye ikipe y'ingabo z'igihugu APR FC. Intangiriro za shampiyona imwe mu mikino igigora ikipe y'ingabo z'igihugu, kuba ikipe y'ingabo z'igihugu rero yayitangira itari kumwe n'umunyaburkina Faso Sheikh Djibril Ouattara byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Amakuru dukesha urubuga rw'imikino rwa Radio Rwanda batangaje ko Sheikh Djibril Ouattara yamaze kuba asesekara i Kigali mu gitondo cy'uyu munsi mu rwego rwo kuba aje kwitabwaho n'abaganga kugira ngo akurikiranwe ku kibazo cy'uburwayi bwa malaria afite. Inkuru ziravuga ko rero Sheikh Djibril Ouattara ashobora kuba afite n'ikindi kibazo cy'imvune gishobora kuba cyatuma adatangira Rwanda Premier League gatangirane n'abandi. Ngaye nguko rero abakunzi b'ikipe y'ingabo z'igihugu dukomeje kubihanganisha ndetse no gukomeza gusengera uyu mwataka wanyu kugira ngo azatangiranye namwe shampiyona.